Chief Minister Samagra Gramaya Unayan Yojana keceng siamu atur ke Kangalong kepajut. Arbu kacepek pen Karbia Dorbar kapherang tu. Karbi Anglong bithe bitha along ta Sumindar Alun Sepo Bhupen Hazarika aphan kachikimu. Kardom Nilikat News at 7 along pen Samidurmi BP. Nonarjikta Birtang Ton pen. West Karbi Anglong Dongkamukam Ahawar Atur Kakang Patua Klam along Phaikuni Pho Arni Tractor Kelan Padodam pen Chief Minister Samagra Gramaya Unayan Yojana keceng siamu pajut pontanglo. Karbi Anglong along ta Chief Minister Gramaya Unayan Yojana our Saipen Sai Chotiki Aralapan Tractor Ador Kime Kipiji Amo Dengponlo. Tractor Kenam Kapache Hungji Apan Phaikuni ECR Nidipu Phaikuni Kethom Arni Bokulia Ghat Lapen West Karbi Anglong Atur Kekangalong Tractor Kelan Lapen Kejor Amo Padolo. Tractor Kelan Kapadusi Amo Atur Kekangalong Phaikuni Pho Arni Pajut Ponlo. Yojana kapapleng Amo along Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang Chairman Horen Singh Be Sai Chotiki Saikam IEM Omar Singh Tiso Penchenglok Penangan EM MAC Kacharap Asaikam Asaipu Engineer Atum Chatong Durinti. Penangan Aningkan Aklik Klak Soset Akarbia Dorbar Phaikuni Pho Arni Methangsa Hemalong Tongsekot Maipado Pen Karbia Dorbar Parangsi Parengpon Tutanglu Pusila Dakat News along Birtanangle. Karbia Dorbar Putot Achate Kipi Chujia Phanpura Karbi Anglong Lapendi Mahasau IMP Biren Singh Ingti Mai Chepahim Pupen Phaikuni Pho Arni Achitimung Aphan Maipu Mondol Singh Be Aphan Dun Maipu Singh Timung Aphan Kongchun Bang Lapen Joy Mutikiling Biaphan Dihin Rimbang Arpu Pekpen Karbia Dorbar Putot Perang Pontu Ladak Chathan Mimi Alam Karbia Dorbar Amai Puranjiti So Chom Arong Asang Tet Chuendam Jui Penke Karbi Anglong along Karbia Dorbar Alam Lapen Akam Aklik Klak So said Karbia Dorbar 1945 Aningkan Si Longri Lapen Khai Kaching Hon Chikip Isi Arlengetia Tumsi Amahang Pathek Tekang Nitung pini ladak meeting kang ike Karbia Dorbar ako ke seng thumi na sobasi nitung ke pareng thumi athema apranga president Ranjit Tiso Karbia Dorbar a president alang lichiwa jui pen a president avidalo na sila sote pen a kaprega president do pen la so organization Karbia Dorbar padunai la pen athema Karbia Dorbar important o kenang sopo Lapen Karbia Dorbar pensi district ke long lopot laso organization pavidet ke henu pala mathasi meeting padul. Munit ke munit aphan Manuhe Manuhor Babe Kelun Sumindar Alun Sepu Bhupen Hazarika aphan Phaikuni Pho Arni Dipurang Sopi Penchenglok Karbi Anglong Bithe Bitha along Takachikimo Ambirta Nilituma Pherangke Atum Pen Card News along Birta Chala Nangpale Bomlang Karbi Anglong along ta Bhupen Hazarika Alam Alun Aphan Bang Angru Kimo Dun Pen Trok Angdeng Alang Li Karli Arni Kimo Damrinti Dipu Club Lapen Haura Ghat along Lun Sepo Bhupen Hazarika Puthak Lunkan Archan Kihi Chikimo Haihui Ajaimek Padopon Lun Sepo Hazarika Akarjong Chom Rengme Chomrong Soalong Kapado Dunlong Ji Aphan Monsam Amelurta Kaipon Haura Ghat Rong Sopialong Jamuna Group INGO Atum Lun Sepo Hazarika Puthak Keprek Jack Chikimo Ajaimek Kedenga Birta Longpon 2 Phaikuni ni Phai Pho Arni Anarlopor Phaikrihini Apor Pen Dhoniram Tiso Cinema Hall Ahemalong Number 15 Mohamaya Constituency VDC Chairman Long Sing Tok Biaphan Karcho Amai Kepadopon Labangso Amai along BJP Samelang So Block Mondal Committee Penchapachir P Ponsi Laso Committee along Dunmai Phu Bikram Kiling Pen Kacharipon Amai along Aluhisar Po Aman Pen MEC Lun Sing Teron Chatong Dun Lapen Block Mondal Committee along Mai Phu Kongchun Bang Lapen Kethe Kiding Atum Chatong Dun Rinti Anparta Committee along Klembang Pubang Phiatum Ningkang Sam Pen VDC Chairman Long Sing Tok Biaphan Archo Ponlo Lapen Labangso Amai along Mohamaya Constituency Arlo Keklem Kedam Kemesen Jiaphan Chathan Chimum Ponsi Mesen Pen Bangso Amai Pachun Pon
Pini Card News at 7 abir tabang kalapon sa kang tonpon iglo lang ibom ta Card News channel do may takme kurwang 2.